Sail chulkhil chokere. Manakena unak truk kapilik ila tinubal mai sa hunakwi chikashmu esilal o keshe balere. Kung kaksh kabayeb di tinubal mai di akshkapi, di kakchikel, di mam, di kakchi, di sipakapense, di mopang, di itza. At yema kere nakwan ki bishkak alchi tinubal mai di na atinamang sa kanim na tinamit Guatemala. Kwinakulak chakuril balik ilak angel na banumang sa tinubal mai. Patsrelak echal relimu esilan nakulak sa lakong kapal, renak tistikip shkut esingkilik angel, nashpere sili kanal 5 TV Maya, rechikokhain, tatruang chikril bal utrapingkilik angel sa atkeblik ila tinubal mai. Kwinakakwash komon li esilal, chankrut tatruang rilbal TV Maya, o konsali 2503-7000, extensión 1028. Esilan na shunsish molabili tinubal kakchi khorokruk, molabili kila tinubal mai re Guatemala o tipik tasipalain.